Hello. Ninegero muri nawa. Ngayo ndiri nawa lera. Kakeraike kupshu. Kwa pupu yara nai. Ya kutumba muna condition na muma umbogeni. Invite me for a sleep over. Ndiye nga nduve poka pepo. Sasho kwa pupu yara nai. O invite anjino. Tahihike ko meme. Tate. No. You guys, I don't need your invites. Please don't do it. Nda aliko ku invite nga ko meme. Bai na condition na muma umbogao. Poga nendiku ve poka pepo. Ya ulike nina mano ndina poka programa ya ka programa kukufaturura ekotampango ya Namibia Oshiwambo ya shashonda dhirike ngane kucha mu Namibia muno mboli ekotampango katuyichike nande kanichike ne kucha ne ngutape ombevi epangero nenge bwa mu ministry werongo shashinge ne ekotampango kwali ulino kukaraya tura moskora de keshe kumweteli chuye ya fokateo nde paife badiko nutapopi karaga tachaye mani mbe mapashuri ruthemba popata megera wanje kuchiondu no kucha nesho no uchacha mwamo katendo katinga pike ko tamangolini ya ngaita ndi mono ngane kusha utapumba kurungitha marungura anoshitapithana social media ili mabita itutungeni kashishike o violence no kuyorathana andika faturura ne matandivuru shashinga ihanga ina lero fatururi kwa beste andidrengane yako tumba mune uve ko yivule pujanje mune onze okufatura muvulenje tamutaroka video hano tankala talandoro programa njino opo mukali hamu ya mu comment section tamukomena ngane kusha kwambika ningo ali ngapo katendo konumba mano wenda pale rongura iraurama opo shitandiki ano next episode ya andeterere ngane o correction ande no follow up kucha ngahingane twechipopire mu chikando cha zako anu opena anongo mango ya mwe na tseina wayo veta na fatururi dhingitati kucha efaturo ndijiri monjira yokatendo konumba oyondi ya andikatamekane kweta mango ndi download ngamo katoshe kanje muno ya keshe umwengu nangano katoshe yakaiko marungura tovuro ku download ke kweta mango ya Namibia for free yeto kalike ngane twihendithapo ya no kwama na pethimbo kotamango ya Namibia lina chapter yafike ngano kambo chapter 1 the republic article 1 establishment of the Republic of Namibia and identification of its territory ano okatendo kotango otakapopike ngane ko ke tepo yi republic ya Namibia ukwacha ni ngamba za Namibia ya chapter 1 article 1 section 1. The Republic of Namibia is hereby established as a sovereign, secular, democratic, and unitary state founded upon the principles of democracy, the rule of law, and justice for all. Ano otakuti wike kusha Republic ya Namibia oyatotwa po onga ya manguruka yifikamena pa udemokoli pa unhanga wepangero yetwapo pamikaro do pa udemokoli kerero yomango nuyuki waehe ano shino tachitike kucha Republic ya Namibia uchirongo chithikamina kucho chene tashirere kusho chene kapena oshirongo shimwe tachiti kucha mwe Namibia oronga ngino enzodo eronga nazo ngino no Namibia oshirongo chithikamina kusho chene ya shinano epangero yetwa popa udemokoli tachiti kusha anu yogorore epangero ndono ya nuyuki waehe kapena kusha awamboike nuthemba nengeshike anaeshi mbaili mo Namibia nuthemba uthike pamwe ya article 1 section 2 all power shall vest in the people of Namibia who shall exercise their sovereignty through the democratic institution of the state anu aehe mo Namibia oyena enhondo nenge oyapewa enhondo zokulika emanguruko yao okupitira mikondo yo pa udemokoli epangero. Article 1 section 3 the main organs of the state shall be executive, the legislature, and the judiciary. Ano omarutu omanene gepangero otakakara o executive atu popingane o kabinete mumuna president mwakwatera ni minister legislature otatu popingane okutote mango anotatu popi ontumbako pashikwana shasho moto hamutote mango and judiciary uyuki shawa pokora yeto kwata poko policy
to fara ko hofa huya kumenge starata o manguna menge starata oshitopora shuyuki. Article 1 section 4. The national territory of Namibia shall consist of the whole of the territory recognized by the international community through the organs of the United Nations as Namibia, including the enclave, harbor and port of Walvis Bay, as well as the offshore islands of Namibia, and its southern boundary shall extend to the middle of the Orange River. Anomanota kutike kusha ngabadha Namibia odha konekwa kiigwana yo pauyuni nenge kiigwana yo muuyuni okupitira miigwana ya hangana ya nengamba nedha Namibia otakupopiwa enclave oshinima ngeno kusha oshinima shingeno shirimo ngeno oshinima shirimeko yanje ninde kashishisheni ngashingane kwali ombaye kwali hakuti kusha ombaye kaishetu ombaye ndisho kwali ya South Africa ya otakuti wane kusha etuliro skepa ya mbaye oshitopolwa sha Namibia ombaye paife ombaye ohetu lera nuununu auhe mbuli mefuta nenge ulimo milonga ngashingane okanunu kamwe heya kwa itaka konjera ku Botswana mwacho kasikiri ndeta tukempe kusha tamburo kanunu mani so tunefuta Botswana lichike nefuta shataro Zambezi rivo kwafika atale futa kwene takonjere kasikiri islander so tachaye man tamburo kanunu so tunefuta huya kuna omaspangera ndo makorofishi tatukonjera ununu ga ya takuti wane kusha nengamba dhokuumbuganu engamba dhokosatha odhino kushuliramo kati konlonga warange ya anongengo wihadha uliko satha uli kuumbuganu yako ranje munda ndeto hiko nlonga warange ndeto yogoto hipo kati konlonga warange meya tachiti kuchapo kati konlonga warange meya opopwa shulira engamba dha Namibia shega ndeto taguru komlonga warange to ihandi ngano uli mo South Africa menu wanje ya Article 1 section 5. Windhoek shall be the seat of central government. Ano ovenduka ohina okukara oshipundi oshinene shepangero ya Namibia. Shinota chitike kucha Namibia otalero kuzamo venduka. Kapena ano omarutu omanene ngatagare Namibia iembero enene odhiri mo venduka. Kapena ndeskulimo wadhe takucha oshigongisho cabinet oshiriko Walvis Bay nenge na paramendo tahikontumbako pashigwana guliko shakati nenge Supreme Court ohiriko kati mamliro omarutu ageshe ngagasimana marutu ageshe ngomanene ngatagalero shirimo sha Namibia ogeno karagerimo venduka ya Article 1 section 5. This constitution shall be the supreme law of Namibia. Ano Ekotampango oyo yina kukara omango ho pumbanda ha Namibia. Ano Namibia otalerwa ike Ekotampango ya Namibia. Kapena kusha Namibia otalerwa nombimbeli nenge nokatiki musa nenge pamwe nekarata y'echipangelo nenge pamwe yole na license manual no nenge anwa nuta freestyling oku freestyle ndicho okuninga kulonga ike mendungezo hemwe ne haro yohe ngashinga nemwe chikonekemo punana politika amwe taliro manda kwako cha engundu dhawo dho politiko dha fina zilandura Ekotampango yongundu yali me kongresa pa ifo taliri me kuchayo yaro okupewa mito yakaraninge campaign yaro kuninge president keshe kumeno hasera yayo seshita tulirika tunashironga anotaliri yaro ku campaign yaninge president ya omlanduli nenge ndicho mpurakeni tatutsikire neno Article 2 national symbols ano katendo katiyali otakapopike ngane kombinga yo madhidhiriko kopashiwana. Article 2 section 1. Namibia shall have a national flag, the description of which is set out in Schedule 6. Ya anota kuti kusha Namibia kuno kara ena epandera yo pashiwana nenge tuche pandera yo shirongo nukwacha wayo watumburwa mo Schedule 6. Ya shila tuvurunga netu tuchadhe sikulimwe marokushige ngane epandera ya Namibia kapeni ngukerichi mo Schedule 6 amwe tambopike ngane kucha oline kukara yirimo mirandurathano giringini omaro aranga gerimo kuchorwaro rubru ruzizi orutirigane etango ya chuke ngane chipopya mo Schedule 6 Article 2 section 2. Namibia shall have a national coat of arms
a national anthem and a national seal to be determined by Act of Parliament, which shall require a 2/3 majority of all the members of the National Assembly for adoption and amendment. Anota kuti kusha o Namibia okuno ukara ena omadhidhiliko getumba ena o madhidhiliko getumba ya holiki yotakupopike ngani ini mambia iliko chishako cha Namibia. Ngengo takupopiwa ngonde mutarereko andieta ndimurukiro National Court of Arms ya holiko National Court of Arms o madhidhiliko ngage liko chishako huno o National Court of Arms utakupopike ngani o ekodhi no nengontsano kandishinenge ngontsane ngekodhi ashike ondishikushodhira odhira hiriko huno ntsa hoeno ntsa hasho haimonoko kule ya entsino dhino oshike njino chiwanga shino o velvet ya mirabisa omoto nenjino tahipopiwa mano atutingane kucha eitango tumburo unity rebellion justice nuchike mbuno unima mbuno mwete wafuchunga mbuno takunambere ekodhi ndino ano oyone o National Court of Arms ogone omadhiriko getumba ga Namibia ngo ya ngota tuchunake Ekotampango takuti kusha Namibia okuno ukara ena omadhiriko getumba ena eimbiro yopashigwana ena ochishako chopachiwana ochishako ngacha Namibia shinone ochina okukara tashetwapo ko paramente nenge tushe kontumba ko pashiwana na otachipumbwa o 2/3 majority. 2/3 majority ochike nani mochiwambo atutike ngane kusha omwaro ogunji wanu wiyo yontumba ko pashiwana omorwa omatokoro no marundururu ya atuhiko article 2 section 3A. The national seal of the Republic of Namibia shall show the coat of arms circumscribed with the word Namibia and the motto of the country, which shall be determined by Act of Parliament as aforesaid. Anota kuti kusha ochishako cha Namibia ochino ukarata china omadhiriko ngono getumba ngashinde chipumete tekoro kucha ini mambia ndapo pie nsino no nekodhi no velvet ya mirabisa oino kugara iriko chishako cha Namibia taikwata kanitwa kumwene dhina Namibia no chishako cha Namibia chino kugara china omoto anonjia o rebellion justice and rebellion unity rebellion and justice yeah. Article 2 section 3B. The national seal shall be in the custody of the president or such person whom the president may designate for such purpose, and shall be used on such official documents as the president may determine. Ano ochishako cha Namibia ochino ukara chirimeto natero yomperesitende nenge yomnungo no aturapo kom presidente na ochino ukara tashirongithwa ko dokumente zo pashiwana ngashi tashurufwa kom presidente ya yaulike tatutsikireni no article 3 yo yashuguni na monena kaichi yashuguni na Ekotampango ndo yashuguni na monena ya mo article 3 utaipopi kombinga omaraka article 3 language omaraka nenge tushe iraka article 3 section 1 the official language of Namibia shall be English ano iraka yo pashiwana ya Namibia olina kugara ochi English ndicho handi mononga shiki anu yamwe ngashi apo pio maraka kamengono yimburu ya Afrikansa shawa tata upina ngoyo chimburu nde kushuvite ndeto tukuchaibwe hopo jo chimburu akale kutaro mesho matirigani tatimbera kucha hetati kucha otekupura kuchomora chikucho chimburu anu yachangano kaita muyaro kucha ngaye kanicho chimburu chashinga inandikoronye I am not colonized how can I know Africans ne nashini atatu kutatuma tauka tukongwironga nginopuna ngu vacancy umwe auti kucha African speakers who have preference or tareni o chingirizo choraka yo pashiwana tachiti kuchangengo ndicho chingirisa I am qualified for that vacancy natara o nonsense anjona amkarikita musindira nuko ngudhi kucha Africans English the official language of Namibia article 3 section 1 pasop article 3 section 2
Nothing contained in this constitution shall prohibit the use of any other language as a medium instruction in private schools or in schools financed or subsidized by the state, subject to compliance with such requirements as may be imposed by law to ensure proficiency in the official language or for pedagogic reasons. Anota kuti kusha Ekotampango ya Namibia inali Ekotampango ya Namibia inali prohibit, inali kerera. Woo! Guys. Ano Ekotampango ya Namibia inali kera erongitho yomaraka nenge giraka limwe onga eraka yokulonga meesikola dhopaumwene nenge meesikola dhoka tadhi yambidhidhwa kepangelo. Ya, opo nane omito imwe emango tadhi katulwapo opo kulongithe Oshiingilisa omoro euveko nawa nenge omorwa omalalakano geraka lyelongo. Hey! Woo! Article 3, Section 3, nothing contained in paragraph 1 shall preclude registration by Parliament which permits the use of a language other than English for legislature, administrative, and judicial purposes in regions or areas where such other language or languages are spoken by substantial component of the population. Anota kuti kusha shineta kuti kucha Oshiingiliso sheraka yo pashigwana inashikerera nande okutota empango nenge tushe ontumbako pashigwana shasho ontumbako pashigwana owapitika erongitho yeraka nenge yomaraka garwe garongithwe mokutota empango membelewa nenge muyuki unene tume region nenge mitopolwa mumuna omaraka gamwe kage cho Oshiingilisa agapopiwa komwaru gwano enji. Guys, ay Oshiingilisa shichilime Ekotampango shino chajima ashike monena ngino atutingane na tushulire mono ya Ekotampango ndino tuno kuyikwata ike nawa nde tatuli takere nano orukura ondinekera ngika movurata hiya mu December govurata hiya itafiki kona ndene itatuthiki kona ndina tuyiteneka me tegifaturura nawa ya shilanga ndimurombo ike kucha okaprograma hano kefaturo Ekotampango yo ya Namibia owewe ketora no mapanduro ngane ko Open Sesame Advertising ehangano ngane yo kuninga omatseitho ko paipindi ya shane una shitora nditha kucha nepo motora nithi ya engombe ikombo ohauto nenge pa motora nithi na mwenyomi yumambino yo makakara no mayoka cheke ngane ndio una shitora nditha indike po ningike utathana na Open Sesame taku ningire ngano ka video ngane ko keseitho yo paipindi taikatura ko marungura ngwe amone customer dhohe ya Talomborenga nefere danje keni poka kukenguru dhapire pomono kucha omanima genge amwa haga yikombo mwa choma mahuski so paka liki atuchoma denge sandichi ngengo ogavara na romborenje ndininge ngane etseitho yo paipindo pongane tuningo ngeshefa ashikenga itandira ndanande nande andike ndayalika ngane naruni manje uyiwaro ka kinyono karumeno opongane ndikaita ndime hapunda karumena akotu weshiri na waya holike atusakane ni mochikando tachirandura. Bye bye.